surat ini sampai ke langitmu Tuhan. Bacalah perlahan, ku tulis surat ini dengan tangan gemetar. Di antara puing darah dan bau tubuh yang tak sempat terkubur, tak sempat terkafani. Hari ini adikku terbaring, bukan tidur biasa. Kaku dingin takkan kembali, takkan lagi bercanda. Ku tak tahu harus mengadu atau diam saja, sebab kau maha tahu, kau pasti mengerti semua. Today my little brother lies down, not in ordinary sleep. Stiff and cold, he will not return, he will not joke again. I don't know whether to complain or remain silent, for you are all-knowing, you must understand everything. Adikku belum genap 5 tahun usianya, masih takut gelap, masih suka dongeng. Belum bisa bedakan petasan dan ledakan yang menggelegar. Lalu kau ambil dia dalam sekejap, tak sempat lari. My youngest sibling, not yet 5 years old, still afraid of the dark, still loves fairy tales. Couldn't tell the difference between fireworks and thunderous explosions. Then you took them in an instant, no time to run. Tak sempat ia bilang sakit, hanya tubuh kecil tergeletak. Di antara batu dan besi hangus, hati ini sesak. Kau tahu betapa keras aku menahan tangis ini. Ibu sudah tiada, ayah minggu lalu juga kau panggil. Dan kini hanya aku yang masih hidup sendiri di antara mainan yang kehilangan pemiliknya. Ku peluk dunia tadi pagi, tapi pelukku tak bisa hangatkan. Keningnya ku cium dingin, seperti besi pagar yang terbakar. Tuhan, apakah kau dengar kami yang terus berdoa? Apakah suara kami kalah oleh tawa mereka yang punya rumah? Kami hanya punya reruntuhan doa dan debu. Masih ku sebut namamu walau lidah keluh oleh luka. God, do you hear us who keep praying? Is our voice drowned out by the laughter of those who have homes? We only have the ruins of prayers and dust. I still call your name, though my tongue is numb from the wound. Suara kami hanyalah kemal di antara angin, membawa
hapus setiap nama yang hilang. Jika boleh meminta Tuhan hanya satu perintahku, peluklah adikku di surga dengan cara yang tak sempat ku beri. Our voices are but echoes in the wind, carrying the ashes of every lost name. If I may ask, Lord, just one request, embrace my sister in heaven in the way I never got to give. Bisikan padanya, ku tak sempat pamit, bukan lupa, tapi bom terlalu cepat. Segalanya tiba-tiba, dan jika suatu hari nanti kau panggil aku juga, izinkan ku duduk di sisinya untuk dongeng yang tak selesai tadi malam akan ku bacakan lanjutannya. Voice, what you heard, I didn't have time to say goodbye, I didn't forget. But the bomb was too fast, everything happened so suddenly. And if one day you call me too, let me sit by her side so I can finish reading the story that was left unfinished last night. Tuhan, maaf jika surat ini penuh debu dan darah. Beginilah rupa kertas kami, beginilah cinta dalam perang. Dan aku akan tetap duduk di sini menunggumu atau peluru berikutnya. God, forgive me if this letter is covered in dust and